Sanibonani ke mamshoba, ubrother Enigma, nami ngiyakubingelela mama. Ngisalalele le ndaba le usithumele yona khona manje. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ivoice enkulu ephuma ezulwini yathi, uyababona abomama emhlabeni. Mangibheka ngathola ukuthi yebo ngiyababona. So saboniswa laba abafake amaroko, abomama nabosisi namantombazane abafake amaroko, idress ekahle. Saboniswa ukuthi bancane kanjani. And then kwaveliswa futhi ukuthi labo abafake amabhulukwe nama-tracksuit, abomama nabosisi, abafake tracksuit, abafake miniskirt, abafake amabhruko, abafake izinto leziningi zabomama bathi ama-leggings nama-ties. So saboniswa ukuthi baningi kanjani. Then-ke ivoice iphuma kuJesu Kristu ezulwini yathi-ke, sibabona bagqoke kanje abomama abaningi, bagqoke izinto zonke ze-fashion, kodwa abomama abagqoke njengabomama ba-few. Wathi-ke uJesu nasezulwini ba-few kanjalo. Laba bagqoke izinto ze-fashion, leggings, ties, tight le ebasigcoka zabo, nama-leggings, nalaba abafaka ama-pantyhose. Ama-pantyhose amanye mawuthi uyabheka bawadizayine ayenza ubuskotch, amanye ayenza ama-rounders. It's a pantyhose imnyama, pantyhose imnyama, kodwa ivelise inembobo eziningi ezi-round eziningi ezivelisa umzimba, kodwa it's a pantyhose inembobo many holes. Yes, so imbobo lezi zivelisa imizimba yabomama kulama pantyhose lawa. Then saboniswa ukuthi abomama abafuni ukugqoka. Akusindaba yokuthi impahla zabo azikho, bona abafuni. Then-ke kwabanjalo-ke washo-ke uJesu athi, baningi kanjalo. Uma sibabona baningi bagcwele kanje abomama abangafuni ukugqoka, nalapho-ke ezihokweni bagcwele kanjalo labo mama abangafuni ukugqoka. Then abomama abagqoke kahle ba-few lapha emhlabeni and ba-few futhi lapha ezulwini. So indaba le abomama bathola nje umusa wokungena ezulwini uma basindiswa. Bathola umusa wokungena ezulwini uma basindiswa. So bafanele ukuthi le ndaba le yokusindiswa bayithathe ngezandla ezimbili, ngoba their opportunity yokungena ezulwini ukusindiswa, then bayenze intando, then-ke baza qualify. Because abafazi ba-few, angithi abomama nabobaba lapha ezulwini bagqoke ngokufana. All of them bagqoke white gowns. So awukhoni ukubabona kahle abomama, awukhoni ukubabona kahle, but then uyababona ukuthi naba bakhona, but they are few. Masithi few, mama, masithi few, I don't know ukuthi ngizathini ngoba izulu likhulu. Yeah, heaven is so big like this world. So-ke mangithi they are few, ba-few but futhi baningi. Ba-few kodwa baningi. And mangithi ba-few because awukhoni ukubabona simple, ngoba abobaba balapha ezulwini abamhlophe, abantu abamhlophe banenwele ezinde, and nabomama balapha ezulwini babantu bamhlophe banenwele ezinde. So awukhoni ukubona kahle ukuthi abobhuti abobani, abomama abobani, ngoba inwele zabo zinde, and then bagqoke into ezimhlophe ezifika phansi, white gowns. Sengikhuluma ngabantu abamhlophe. So awukhoni ukubona simple ukuthi abosisi abobani, abobaba abobani, kodwa you can see uma wena ulapho. So iqiniso ukuthi women are few in heaven. Bona bangena but they are few. And mangithi they are few because
Angels, all of angels are men. Ingilosi zonke amadoda. That's why ukhona ukubona simple ukuthi amadoda agcwele ezulwini. It is because bahlangane nama-angels, ama-angels wonke amadoda.